Dibor kaham jotono ang norokno ani channel o taisa lamsogo ang tabuk oro Supreme Court of Faizak kaisa chini Tripura ni case no ang awoni case ni sanai chini tiprasa rok chung tam khainke chung political meeting fan thanga ke chung sawo a jaga chini survival ni bagai chung Ministry of Home Affairs jesa jaga thangpano chung sawo chung survival nango nei chung survival khainan bagi tam nang main thing ge chini jaga nango o jaga wo tam khangke chini borok to obviously je India by March onan sekangno chini borok a tipra habo chingtongo ani je client bo agen chimeno a jaga tongi family by abo se kaisa 1984 ongke government bono allotment likha jaga je ning tongmani obo tabuk nini mungui ongkha nei bono allotment likha abon pore 1992 ongke bini jaga abono je allotment rimano cancel kharika tambagi ingke je norok a jaga tongmani abo kaisa reserve forest nei Tripura government cancel kharika abon pore bo Tripura High Court approach khaika Tripura High Court bo bini relief malia je 4 acres bini jaga tongmani je bono 2 gonda jaga rena hinei government by sajaka abon bagi chengoro kaisa SLP file khaika tini ni order o onek no kaham order manka Supreme Court je judge saka double bench bo saka je Tripura government no notice bu issue kharika je status ko maintain khanen bagai Supreme Court besaka ang abon ko khasar ma chu chini borok rongna je norok ni jaga norok allotment repayment pore norok ni allotment of cancel hangke norok ang me contact khaimano chung oro Supreme Court ra kaisa petition file khainai chung sanai chini tiprasa rok naidi kabangma chung allotment ni jago haifano chini jaga government me cancel khaijago ama hini chung oro already petition file khaika but norok bu o case of party ong mano judge ni je tini je ang naimani onek no positive chung kha khayo o case chung jitina hine long live chini tiprasa